Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Lympung Ïalehkai Badminton ki khana school ka balatip kum ka 17 inter-school badminton tournament arja arpusaw. Bala Pynlong na ka Wjdba Hills District Badminton Association kala poino siya ka bakut ha ka shipho tarik jembang ha indoor hall chutwakhu jowai. Haga ni ka Lympung ka basaw sngi lenter lawan bani shimbenta da ki khat pratali ki school ba pher ka district. Ki jingya khun baro haga ni ka Lympung ki long hadu shispa handru pho artali kentup nadu ka kardan under 13, under 15, but under 17, hagajiya khun para marway, but mar arngut kentay but shenrang. Ka District Mission Coordinator SSA Wjdba Hills District, kakong mumubay lakyang, kalalong kum kakong san, hagajing don lang u President WJDBA, uba deeper bot, u Working President ka WJDBA, EMH pasa, kita khot nong kit kam ka WJDBA, nalor kiway. Ka jingi chimbenta lang pi ha kiniki sports kamtam ka badminton. Penman ko ye pi ki pro ki ba yo ye che ye kya te pen klan ko ya ka bor par khat yong i ka bor par khat par den yong i nei te pen klan ko ye bor i wo ye pi concentrate le ne u palai jing mut ha ka kot ha ka he pure bu ki yong pi nei pha bon sin hawa yechim benta lang ni hakiniki different activities the neki games yong ka sports nto u penman go yi khna wa to em gido ka spirit of participation henre u penman go yi pi wo yi pi u concentrate the ne u palai jing mod ha ki pure pi yong pi nei pha khnang manda happy manda de pi pure pi the emperor people got talent with the skills young the different sports and games the da kurun di tak chuwa kurun le embek kalat kuluti the why bet kalat kuluti you people
over.